Nkulunkulu is a spirit that survives in many challenges and many spirits that get try to destroy the spirit. Yeah. So therefore, Nkulunkulu is superior. Yeah. So when man ngifuna kube uNkulunkulu abukhala kanjani mangabeka iqili la ubeka isinowe la ubeka isiqhwaga la ubeka iqhawe la ubeka igwala la uNkulunkulu ngeke azaza likhethe igwala uzokhetha iqhawe ishinga uzothatha ishinga. So wena uNkulunkulu manje yebo siyakhala ima utshela abantu manje uthi official wena usuNkulunkulu manje uNkulunkulu kakade ngangivele nguyena physically I'm in charge. In spirit, someone else. Start up lobukhosi ubuthatha up manje ngoba phela ngathi blood. Ingqondo yami mina iyasebenza kodwa ngibonakala samuntu ongathi uyahlanya. Mina ngihlaziyela izinto ezijulile. Zokuthi kahle hle uNkulunkulu ukhandwe yithi njengomthetho. Umthetho ukhandwe abantu kodwa uphethe wonke abantu futhi bayohlonipha. Kumele bawuhloniphe uzogige kwabona laba bawukhandayo. Something applies. So ngengqondo ngendlela uNkulunkulu aphe ngayo umuntu omnyama ingqondo epowerful. Yeah. So wena ngoba uthi wena uNkulunkulu ukhandwe abantu wena nawe ukhandwe abantu. Mina bakhande nini? Bakhande ebusuku some people decided ukuthi cha ziyakhala namhlanje kwavela mina usathane kahle hle lo shuwa ngabantu ngendlela abachaza ngayo. Ibaleka abo usathane. Wena umazi ngendlela ngayiphi indlela? Usathane. It's the same spirit they share same sentiment noNkulunkulu. Mina ngibona belingana futhi ukahle hle inkunzi usathane. Hayi bongizwe. Ngiyakutshela. Wena ngezindlela ukholelwa kusathane. Ngikholelwa kuyena. Ukholelwa kubani kuNkulunkulu? Ngiyakholelwa kumdali. Cha ngiyakholelwa. Yini ekwenza ukholelwe kuyena ngoba uthi futhi uyabulala? Yithi ngoba ngiyayihlonipha into esiyikhandile singaba. Mawuthi wena ukhandwe yini futhi nimvotela?